Tokratno avtomobilnost smo posneli na frankfurtskem avtosalonu. Ta je pokazal komaj peščico premier, a stavki, s katerimi so jih pospremili direktorji, so bili marsikdaj precej za lase privlečeni. Skrite besede bomo skupaj dešifrirali. In predstavimo vam Nissan Leafa. Tega so predstavili z besedami: to ni električni avto. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Če bi sklepali zgolj po številu predstavljenih avtomobilov, letošnji frankfurtski salon ne bi bil nič posebnega. Če pa že ni bilo presežkov novosti, je bilo pa vsaj zelo veliko obljub avtomobilskih proizvajalcev, malo tudi marketinških, ki jih je bilo treba brati celo med vrsticami. No, preden gremo k dešifriranju, pa poglejmo nekaj utrinkov z letošnjega frankfurtskega avtomobilskega salona. Prva od novosti, ki vam jo predstavljamo, je zelo zanimiva tudi za naše ceste. Škoda Karoq, ki je mlajši brat Škode Kodiaq in pa lahko bi rekli celo brat dvojček Seata Ateque. Bomo videli, kako uspešen bo v primerjavi s prodajo obeh ostalih dveh, ki sta uspešnici pri nas. Da je Karoq v resnici mali Kodiaq, govori tudi to, da ima nova Škoda 5 sedežev. A naj bo Karoq manjši, pa je vendarle za en avtomobilski razred večji SUV v primerjavi s težko pričakovanim Volkswagenom T-Rockom. Ime, ki asocira, da je kupejevskega široka poteptal slavni dinozaver, namreč označuje drzneje oblikovanega SUV-ja polove osnove, kar se glede na prodajne številke zdi velikostni razred, ki ga je čakala zares številna množica. Marsikateri element T-Rocka je sicer že znan, poznamo ga že z Audija Q2, je pa ta mali Volkswagen v primerjavi s tekmeci dokaj napreden, vsaj kar se tiče asistenčnih sistemov. Mala SUV-ja sta tudi novi korejski vozili Hyundai Kona in Kia Stonic. Seveda gre tudi v obeh korejskih izdelkih za tehnična dvojčka. Skupno pa ima je tudi to, da sta oba neobičajno mladostno drzno oblikovana v primerjavi z drugimi izdelki teh znamk. Kar pa imajo radi mladi, obožujejo starejši. Opel Grandland X je še en serijski SUV, ki svojo pot začenja v Frankfurtu. Gre za večjega SUV-ja, tehnično sorodnega aktualnemu slovenskemu avtu leta. Opel pravi, da bo to prvi Opel, ki bo na voljo tudi kot priključni hibrid. BMW-jev X7 je sicer za zdaj še koncept, a ni nobenega dvoma. BMW bo kmalu ponudil 7-sedežnega družinskega SUV-ja najvišjega ranga. Na Volvovi bočni silhueti je nova maska z orjaškima ledvičkama, ki jih skoraj zagotovo ne vidimo zadnjič. Seznam novosti pa zaključujemo s Seatom Arono, malim cestnim terencem, ki je najbolj rastoč v segmentu avtomobilski industriji ta hip. Seat Arona je zanimivo narejen na platformi, lahko rečemo, sorodnika Ibize, je pa trojček Volkswagenovega T-Rocka ali pa Audijevega modela Q2. Kaj je še zanimivega, kar se tiče tega malega cestnega terenca, je, da je naslednja stopnja povezljivosti, ki jo lahko uporabljate v njem. Amazonova Alexa vam bo pomagala pri vožnji in bo prepoznavala vaš glas, nekaj podobnega kot pri Applu dela Siri ali pa pri Googlu Voice Recognition. Je pa connectivity oziroma povezljivost eden izmed Seatovih paradnih konj in zato ga tudi dela kot znamko, ki najbolj v tem trenutku raste po prodaji. It's a great time at Seat. We're in the middle of our biggest product offensive in all our history.
see it, is now the fastest growing brand in Europe. It seems like that you found your customers. Yeah, I think you can see here this environment, the stand here is certainly targeted at young people. It's not a typical corporate environment. When you see the way our people are dressed, the way we present the car, we're obviously talking to a young target group, the next generation. So for young people, they have got a limited budget, they have a certain amount of money they can spend a month. And we try and make an offer that's affordable for them. So, you know, if we offer a car at €150 a month and an Avita in private leasing with a cheap insurance for young people, which is important. Do you see a problem that the young people don't only they start driving later, or they buy cars later in the age? The population is aging as well. You know, we have more older and older people. How to reach out to them, or are you just letting them out of the picture? You know, I'm 51, but I still feel young. So it depends. Young on is the not energy. in the energy. Yeah. So young is not only how old are you in years. It's your mindset, and I think we appeal to the young-minded as well. You're always, I'd say a trendsetter inside the Volkswagen Group. We say we're the gate into the group, the entry into the group for young people. So that's our role in the group. I mean, we can't try and copy Volkswagen or Skoda. We have to have our own position, and that's very clear for me. It's talking to young people, the next generation, people getting their first car, their first mobility, and within the Volkswagen Group, SEAT should offer that. Na tokratnem salonu pa smo bili priča tudi skoraj vsem avtomobilskim proizvajalcem, ki so za bližnjo prihodnost do leta 2020-2025 napovedali, da bodo imeli skoraj vso floto v obliki električnih vozil. Ampak tu moramo pogledati še eno skrito sporočilo, saj to lahko malo drugače interpretiramo, kot da dejansko ne bodo vsa vozila zgolj električna, ampak z nekimi električnimi pomagali. Da bi lažje ujeli skrita sporočila in da bi pravzaprav razumeli, kaj nam sporočajo, ker tukaj izrečene besede ne pomenijo nujno tistega, kar si mi mislimo, da pomenijo, moramo letošnji Frankfurt in čas, v katerem se dogaja, povezati z nemškimi političnimi dogodki. Smo ravno v času izbora za nemškega kanclerja ali kanclerko. Nemški politični prostor je letos prežet z visoko letečimi obljubami o tem, kako bo že bližnja prihodnost popolnoma elektrificirana. In to je to sporočilo, ki ga je večina avtomobilističnih proizvajalcev letos v Frankfurtu sporočalo. Skrito sporočilo pa je, da elektrifikacija ne pomeni nujno tudi povsem električnih avtomobilov. To v resnici pomeni to. Ko avtomobilski proizvajalci govorijo o tem, da bo 2020, 2025 njihova flota avtomobilov elektrificirana, to ne pomeni, da bojo vsi avtomobili zgolj električni. To zgolj pomeni to, da bodo v njihovih avtomobilih na nek način vključili tudi elektriko. Predvsem pa bo elektrika povezana z benzinskim motorjem, elektromotor je tamle in tukajle rekuperacija zavorne sile in v povezavi z baterijo. Pravzaprav temu potem ne bi smeli reči dobesedno elektrifikacija, ampak bolje hibridizacija. Ja, ampak elektrifikacija se bolje sliši. Ampak ja, marketinško gledano. Ampak hibride poznamo že več kot 20 let, prodajajo se že več kot 20 let in to ni nekaj novega. Kar je lepo rekel tudi eden iz vodstva kitajskega podjetja, ki se tudi tu predstavlja, da v Evropi že zadnji 2 leti govorimo samo o hibridih in električnih vozilih, ko pa pogledaš stanje na cestah, jih je pa roko na srce zelo malo. No, o stanju na cestah pa veliko pove tudi to, da hibride poznamo že več kot 100 let. Že 20 let je v prodaji hibrid. Toliko časa je torej potrebno, da neka nova tehnologija v resnici pride v prodajo in ne smemo reči, da trenutni napori avtomobilske industrije, da svoj bencinski, pretežno bencinski motor poveže za neke vrste elektriko, je napredek in korak k drugačni mobilnosti. Level 4 means that the car is taking over everything, so you can bring your seat backwards, the interface is moving with you, and level 5 is one step ahead, that means no steering wheel anymore. The moment where we don't have to have a steering wheel and pedals, we have a new room that we can create. You know, when you drive, there are so many rules about the A-post, about your vision angles and everything, so without that you can be more creative. And if you think about to design interior, where there's no steering wheel anymore, you can create on a white piece of paper. So we changed we modified completely the layout of the car.
In A8, the first class seats in the back. In the Icon, why do you have to sit in the back? It's a better view on the road and on the whole environment in the front. That's why we moved the back seats to the front. Do the autonomous cars present an opportunity for new materials in the design? I think there will be a huge revolution one day when we are sure we don't have crashes anymore. Because today we still need to be very solid with our cars. Even the first autonomous cars that we will see in a couple of years, they will have to be very solid. So you need steel, aluminium and all the materials we use today. But imagine a future where all cars are connected, all vehicles are connected, and we can make sure there is no crash because every car knows exactly where the others are. In that moment, we have total freedom with materials. And we'll go back to wood, as it was before. It's possible. Wood, paper, you name it. Do you think that the cars that are coming and are a bit futuristic are going to change the landscape, the architecture of the cities as well? You are absolutely right. You have to see it together. Buildings, streets, and the vehicles in the streets. The cars are part of the aesthetics we are enjoying. So definitely, because I think that the car has to change as well. For example, if you want a passenger want to pass the road, today you get a view to the driver. The driver recognizes me, and you walk through the road. What you're doing is there's the car coming, and I'm sleeping. So that's why we thought about and we can visualize this, that we communicate with the headlights. This is something which we have to think about as well, not only cities, we as well. In our philosophy, we try to not really request concrete infrastructural measures because it's going to take a lot of time until infrastructure is really implemented. What we will need is some level of connectivity so that we can communicate with our backend, for example, to include relevant weather information or traffic information, stuff like that. But we try to get rid or not really required infrastructure because that would have to be readily available everywhere before we start, and we don't see that realistic. How do you plan to sell autonomous driving to the ever-aging world population of drivers? Well, we think the offer of autonomous driving is very attractive for all ages. Let's talk about different scenarios. It's young drivers who even don't have their driver's license yet, so they could be mobile with autonomous driving. It's about people who are ill for a moment, or if you have a glass of wine and still want to get home, you could use it. And of course, elderly people and handicapped people would also have the chance to stay mobile and really go from A to B wherever and whenever they want. At any age, and that I think is a big offer for all of the ages. I don't see my mother letting the wheel go. How to convince those people to just let go? Well, the good story is nobody has to let go if he or she is not comfortable with. For a very long time, we still have the steering wheel and the pedals available in the vehicles. So for customers who just want to do the driving, they are free to do it. On the other hand, how we convince people that it's safe, this is how you get accustomed to every new technology. You sit in, you have a ride, maybe by somebody else, getting explained what's happening, gaining confidence. And then step by step you recognize, oh, well, it's working. And you gain that from every moment to the next moment to see, well, it's really coping with every situation. And then you gain trust and gain confidence. We do our algorithms even redundant, so even if there is a software failure, there is another part of software who compensates for it. And if you explain the overall approach, we think that we can explain that what we do is very reasonable and very, very attractive. Ideja avtonomne vožnje pa je pravzaprav stara toliko kot avtomobili. Že leta 1939 je General Motors na svetovni razstavi v New Yorku pod sloganom Gradimo jutrišnji svet razstavil študijo električnega avtomobila, v katerem se na avtocesti volan pogrezne v armaturo. 78 let kasneje temu pravimo četrta stopnja avtonomne vožnje. V 60 letih prejšnjega stoletja pa so se v Angliji z žabo poskusno že vozili avtonomno in sicer celo pri še danes najvišji dovoljeni avtocestni hitrosti 130 km/h ter celo v vseh vremenskih razmerah, tudi po snegu.
V nadaljevanju oddaje se vam javimo z Japonske, kjer smo iz prve vrste spoznali novega Nissana Leafa. Začenja povsem novo dobo avtomobilizma, v kateri je električni pogon nekaj povsem običajnega. In na naše ceste pospremimo dolgo vrsto novih avtomobilov. Avto, ki ga tukaj ni, ker celotne znamke ni na frankfurtskem avtomobilskem salonu, pa je najbolj prodajan električni avtomobil. Mi smo bili v Tokiu, kjer smo ga videli na svetovni premieri in ponuja tudi, vsaj kar se energije tiče, nove rešitve. Avtomobili bodo namreč v prihodnosti nosili na nek način tudi vlogo baterije, ki bo napajala okolico, vsaj takrat, ko bodo recimo parkirani oziroma v stanju nedelovanja. Prisostvovali smo premieri, na kateri je predsednik Nissana Daniele Schillaci izrekel prelomne besede. To ni električni avto. S tem je označil konec dobe, ko so električne avtomobile kupovali samo eko-zanesenjaki za svojo samopromocijo. Elektroavtomobili so zdaj postali mainstream. In točno zato je druga generacija elektropionirja oblikovana normalno. Drugi Leaf je namreč takšen kot čisto povsem običajen avtomobil. In kot tak se dobrika vsem, ki hočejo najboljši paket. With this car, you have a fantastic alternative to conventional cars at a price which is, we believe, a right balance between to get it accessible to maximum of people. We have a completely new full model change for the same price, but bundle all kinds of technologies are in that car, everything. So you have autonomous drive technology, have a new battery, we have a new powertrain. So how can this be, not attractive? The overall package of a car is amazing. Te drzne trditve potrjuje elektrotehniško znanje, ki ga je Nissan v 7 letih nabral s pomočjo 283.000 kupcev prvega Leafa. Motor z več moči zadaj zalaga večja baterija, velika za konkretno 378 km dosega z enim polnjenjem. Predvsem pa je ta baterija zdaj popolnoma pripravljena na vključitev v inteligentna omrežja, v katerih s pomočjo hitrega polnjenja in praznjenja avto opravlja vlogo začasnega shranjevalca zelene energije. Toda Nissan novemu Leafu dodaja tudi vlogo ambasadorja tehnologije avtonomne vožnje. Po novem že zna samodejno prilagajati hitrost, zavirati in zavijati. Samodejno pa zna parkirati tudi med črte parkirnih boksov, ne zgolj med avtomobile. Uvaja pa tudi novost, ki ponuja vožnjo zgolj s stopalko za plin. Zdaj bomo pa res začeli praviti drugače. You can accelerate and decelerate and complete stop and stand still. You just release your throttle pedal. If you want to have a smooth car behavior, driver just keep the throttle pedal. If you want to fun driving or aggressive driving, you just utilize much capacity of a e-pedal function. And the idea behind that is just to simplify the act of driving, to make something which is complicated and only for professional pilot driver, something accessible for everybody. To also get rid of some difficult and boring part in the act of driving, like traffic jam, like, of course, parking. So all this is all about making an offer which in fact is not targeting to compete with EV. Na Leafovi premieri v Tokiu pa smo iz Nissanovih direktorjev skušali izvrtati tudi to, kaj razvijajo. The EV will become more mainstream and will take a bigger role into our lineup. An example to it is the announcement we've made recently in China with the joint venture we are creating with our partner Dongfeng in order to co-develop an affordable EV, leveraging the capabilities of everybody, including the A-SUV platform of the RN. So that's an indication of what we are doing. A še mnogo bolj so aktivni na drugih tehnoloških področjih.
intelligent drive, intelligent power, intelligent integration. You can start thinking that in the future Nissan products will be moving in those three key areas, because that's where we see our customers' will to go. Te aktivnosti pa neposredno pospešujejo atleti. In Japan, we've already started collaboration with the DNA, which is one of the biggest IT company in Japan, to do some pilot case for autonomous driving technologies. One of the idea is to limit the area to do some high-level autonomous driving. That's going to be a kind of pilot case, and then if it's okay, then we can expand. Torej, če prav razumemo, Nissan na stadionih olimpijskih iger v Tokiu leta 2020 ne bo kazal zgolj teh malih pingvinov. These are robots to research for autonomous group driving. Each robot has three rules. The first rule is escape obstacle. The second rule is to keep the distance. And the third rule is to reach the another one. Then they can keep most efficient group driving. Tako torej ti mehanski pingvini kažejo, kako bo lahko komunikacija med vozili omogočila bolj zgoščeno in s tem bolj varčno vožnjo, brez nesreč. Medtem, ko se je Nissan Leaf šele pokazal, pa je na slovenske ceste zapeljal prenovljen Qashqai druge generacije. Ob tem smo Nissanovce vrnili v leto 2003, ko so s prvim Qashqaijem na glavo obrnili svet avtomobilizma. It was a revolutionary vehicle, an industry-changing car. Nissan identified an unmet need in the marketplace that customers were looking for more kind of a strength and practicality of a 4x4, which was fused together with a low running cost and agile dynamic driving of a hatchback. So that's how the concept of the Qashqai has been born. In kako vidijo pri Nissanu Qashqaijev položaj danes, ko že dolgo ni več edini predstavnik svojega razreda? Since Qashqai's first launch back in 2007, more than 20 competitors' products arrived on the marketplace. And we actually fine with that. In fact, it pushed us to raise our game in terms of technology, innovation, and design. In 2016, our sales more than doubled those of 2007. And so far, we have sold more than 2.3 million vehicles. No other rival has sold more. So I think we have a super strong base, super strong heritage to continue. Na slovenske ceste pa je zapeljal tudi Volvo XC60 druge generacije. Kot kaže, si lahko obetamo, da bo ponovil uspeh prvega novodobnega Volva, večjega XC90. XC60 je namreč v svoji osnovi XC90 brez zložljivih sedežev v zadku, a tudi bolj lahkotno voznih lastnosti. Seveda prinaša tudi kopico elektronskih pomagal za varnejšo vožnjo, med drugim tudi asistenco, ki s samodejnim pospeševanjem, zaviranjem in zavijanjem sledi vozilu spredaj. V Slovenijo je pripeljala tudi težko pričakovana Fordova Fiesta. Svojo ponudbo je dvignila na nivo vsaj za en cenovni razred bolj uglednih vozil, kar jo dela zanimivo za tiste, ki želijo majhen avto, ker je majhen, ne pa, ker bi radi nizko ceno. Zato pa so pri Fordu pripeljali še enega podobno velikega malčka, veliko bolj racionalnega K+, manj šmikerskega, zato pa bolj prostornega in predvsem cenejšega. Je pa Ford Fiesto pospremil z raziskavo s presenetljivim rezultatom. Skupaj s ponudnikom glasbe prek spleta Spotifyjem je ugotavljal, kakšno glasbo naj poslušamo zjutraj v avtu, da bo kar najbolj pozitivno učinkovala na naše počutje. Of course, we know that happy music boosts mood, but what was interesting was how the songs could be more melancholic and still have that uplifting effect. Sad songs can still have a positive impact on our mood. Listening to the right type of music can give us a 2-hour boost to our moods. A pri tem ne pozabimo, kar svetuje naš hišni valovski glasbeni urednik. Vsak ima svojo najslabšo pesem v avtu in najljubšo pesem. Ko jo združim, je to najbolj neprava pesem za v avtu. Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj se, je tvoj.
A vrnimo se v Frankfurt. Naš sodelavec Sebastian Plevnjak se je udeležil številnih okroglih miz in to so misli, ki so najbolj odmevale. Mercedes zavzeče pravi, da bojo morali v prihodnosti prihraniti kar 4 milijarde evrov, če hočejo še naprej v takem tempu in s takim dobičkom poslovati. Ni pa seveda povedal ob tem, da bojo pri tem verjetno opustili razvoj dizelskih motorjev, kar to številko bistveno zniža. Predvsej zanimanja pa je vzbudilo razmišljanje Carlosa Tavaresa, šefa znamke PSA in novo priključenega Opla, ki pravi, da je za večino slabega, kar se bo dogajalo v prihodnosti v svetu avtomobilizma, kriva politika. To pa zato, ker so politiki navidezno že napovedovali prihod električnih avtomobilov. Ta se seveda še ni zgodil in se še nekaj časa ne bo, so se pa zgodila odpuščanja. Odpuščanja v tovarnah, ki proizvajajo oziroma izdelujejo motorje z notranjim izgorevanjem, saj se je nekako ustvaril navidezni trend, da te niso več potrebni, saj v takšni količini ne, kot so bili do sedaj. Toliko o našem sprehodu po jesenskem frankfurtskem avtomobilskem salonu, več seveda na naši spletni strani, na MMC-ju za Vihko avtomobilnost in pa seveda tudi v naslednjih oddajah. Na spletni strani pa več tudi o zgodbah ozadja frankfurtskega salona, o tem, a so dizlu šteti dnevi in o novih revolucionarnih tehnoloških dosežkih. Se vidimo naslednjič.